Esre adwene mu foforoye ene ntiase abra ya ba onyame na ase buaye na yenhu ewo wasem maye ntiase sonko ewo wawrade wasem abra umma aba wanimi nia ebeye ade biara ebe distract umma na yentimi enya wasem ntiase na yentimi nya huhumuhumu so ewo wasem eli Yesu moja no edome sa ade no ade nyina ne ahonhom nyina mra wo ho ase abra onyame wasempa ekosu yara ewo Yesu Kristo demu ade nyina wiem na ma yentiase ene baabi a yemfa asem no ento ewo ya bra bomu a erade yenim se ye benante ewo adwene fufuruye ene adwene mutie mu na ebe hye wudin kroko no enuonyam na ma wonso a wonni mu no afa ya bra bo a okasa biara ennim no erade ede won ho abaw yada wase nya wafi ase ye ni obekoso ara aye ede ahye udin kronkron no enuonyam udin Jesus a ebru din nyina ne so nti amen yada erade ase ewo empempeso a odi yen abedri mame ni umienu yamfa ye chiro no enko Matthew asempa eti eye aduonu nan imu dunum kosi du wotwe no babia yedru ye no ye toa so ewo ho Matthew asempa eti aduonu nan Matthew 24 verse 15 to 18 no ti menua ba inshira oso obekan amaye na yatoa so amen. Amen. Matthew chapter 24 verse 15 to 18. I'll say, "Enti se muhunu Akyiwade a Ebo Oman no a odifo Daniel kae ne se ejina kronkron bia ho no a de awore kenkan no manenti ase eno na won a wo Yudia inyane enkwa beposo de owo eda yetifi no emane insane mefa bi infri ne daimu na de owo remu so ensane nechi emmefa ne ntoma." Amen. Amen. Ishrampacho be Leviticus 18 verse 22. Leviticus 18 verse 22. Nyame nhyira wo so abra uguso ebie na meka bibi ntino ekaka na mamu akan odafo ye na Awurade Yesu eda so ara ekyerekye eniema a wo se ewiye brei no mienu ye ma ye ni da ho ewo ho na eboaye o kyerekye na babia ye du no o se ye hu ade ye Akyiwade but inshirasa na ukan wo se de entibu hunu Akyiwade a Ebo Oman no audifo Daniel kan no se ejina kronkron bia ho no a de orekin kan no ntiase edien ene Akyiwade ye ka Akyiwade a ene ne den na agidifo bebre ewa adwin susue se de Bible no anase tro kronkron no eka edwaman anase enemu asem no se ye ka Akyiwade a na chese ene na enemu asem bone eye mumu eye Akyiwade emma Awurade enti yenhwe bibi wo Leviticus 18 verse 22 no yenhwe bibi wo Leviticus 18 verse 22 nhirampacho wabia na wakanyamaye. Okay, I'll say na wone oberema enna oba enna eye Akyiwade. Amen. Amen. Never sa 18 wona so sa kan 29 eba 30 wono emaye. I say no biara a obe sa Akyiwade yi mu biara no wo betwa akra a woyo no efi one man mu atwene. Amen. Amen. Migusu kasaya be Deuteronomy chapter 7 verse 25. Migusu kasaya be Deuteronomy chapter 7 verse 25. Order for enti na agidifo bebre esusu says ye ka Akyiwade pa dia enye na bia said ye say atu atese ya emema ne emema edai ema ne ema edai eno ene adia eye Akyiwade pa ema Awurade nanso no se wo hwe apam dadanim empo ediba apam foforo no mu a se ye ka Akyiwade pa dia enka ni titru pa ne de efa se
apam a Awurade ene ne ma wo no ho abachima anase ne ma ebu saa apam ne so na wosum anyame foforo abrofo kam no ye kam idolatry wo ye abosomsom se ade bi abesi wo ne wonyame no ene enhyehyeye a na nka Awurade dia ma nipa ma se nka oni so no aba ene saa ade ye ne ntem no eno na be ye akyiwade ama ye ne Awurade Nyankopɔn ti yenhwe Mose wumeto so enum no etin sunyimu aduonu enum no Deuteronomy 7:25 nia Awurade ekafa de eye akyiwade ema no. Amen. Okay, I'll say one enyame ahoni no mumfa oja enhye ema weni emre aho dwete ne sika na emfebi na ensumu fidie efise eye Awurade Onyankopɔn akyiwade. Amen. Amen. Enti ha no ye hu se Deuteronomy 7:25 ho no o se wona ahoni ade na eye wo Nyankopɔn no omo no frɛ se eye omo nyame no omo so no menye de fa ejatum na hye no ni ade bi omo de decorate ana omo de asiesie saa ahonyi ni so mpo no wo nso ma enye akyiwade ma emfa saa ade ye no e de enka ho na no na ebinim di omo nyinti ase a obitimi ka cho se wo bo gold watch kura na ate se no ri ahonyi ma odafo nye saa na kire obi ka cho se wo bo gold watch a wo ko bu sanjema is not true eyentro on tinyame asem na se na emom na Israel mano nkuro Ammonite fo Moab fo matwa won ho ahia no wona honyi na woson no wode sika kokko sika gite na asiesie won na Awurade ka che se mamu mfa won agudie ni bi because saa niam no nyina no wa sacrifice ama won abosom ati say last year or last 2 years nim which year exactly America ni abrante ba kokko India ekoye investigation who say e manwi a wodi eso wonwi so India mano a dedicate and our sacrifice ama wona bosom na yanya akatafo ya egugu Europe countries ni America any other yi any Africa for ya suatra ye day yenso ye tuegu ade a ya sacrifice ama abosom enti no woni a wodi saade ye ne bi ebe ye ho no tumi a ewo abosom ni mu no ene ni ekeka ho ni nyina no ya sacrifice ma ni nyina no kwatam de asoa abedi wachi rested we man kan wa brofo no but me kase na nkoko de abem be busumi asase ya started last weekend week menamwa se onipa bi de ade a ye Awurade ani so ade a Awurade empe aye no ho a minamwa na Awurade abie mani se menhye honhom from se de nipa no esitie enti in fact ma na se mi pie no aye den ama me aye ya ama me was ana me mpene matantan bi ahwe mani so enye se misuro na emom no me aya me mpese me hu me matantan in fact niema ni bu e kan pa se honhom fam niema nipa wo nipa ni so no aye beauty ama nipa chese ode asiesie no se fashion ne yi no se nyame bie wo honhom ani am wo se de siti a onua areho pa areho ebidie chese mpremre pa wo wontiantia pa na egu won tiri so ebidie so aye de se emmo bia aye de se enwe monkeys ingeti bi ba Awurade ma metese omo ye demons no omo gu nipa na ho se o ma ye se once na se bi omo gu ade bia ye modin so yura wo mato mi yura tese bebe me wura bia bebe abe wo befa bia no especially wo mo a mi hu se omo address a o ma yi o ma wo emu yi o mo fo yi o mo se hunna na Awurade ma hu dia rapi wo mo dia di o machi ye ade so torment wo mo ade ni yi o mo na me hwa na me ra ho ntino in fact nyese bia o se ade na o se me kokrom kwa na ehia pa ya na me mpese mepie because aya na ye ma reho na anhwa na yakodi echi na yakoka jin base sister ade se ne tawo so na anhwa na akoda ne asem fragment ndi bia na ana mbese me hye me dem ha boko orofo nyame ebo ne makoko se saa eniema no
wona wonni mo no Nyankopɔn no esom na beye wonyame no mu Israel for say minum ye ne ye honhom Israel for niema eye akyiwade ma no ma ye enye den emfa nye ye ho Isra bia Deuteronomy 13 verse 6 to 16 Deuteronomy 13 verse 6 to 16 ye be kan ba bi kakra bi tu sa se o kan ya udru ba ya me pena na de wagyan orafo quotations na ye kan na ye Bible nkyerɛkyerɛ ne nti no me di Awurade ne die mu sra wo se tworo e ma ne nso de ye nko a na ewia ko na ko hwemu biem na Awurade enye wo moa na Awurade enye wo emwa kona ko kan na emwa ya bobo quotations a ekire eniema eye akyiwade Awurade because ebeboa ama yate ade a na Yesu Kristo ka ho asem no bema menumie no yate ase ye pa na boa ama yatutu ya namo so esi Awurade Yesu die mu na ahye ne din anuonyam Deuteronomy 13 6 to 16 mbacho insurance wa bia start kan mame Patrick, I say, so when you are very ma, one about ana, uba very ma ana, uba ba, wajiri awa da ukukum ana, wada fu awa tisa wara. Wakrare dada ukukum say, my young one costume enyame fufro a, wuni we janum ini one. Amana mai a wetra unweshia a. Obe wo anase wo men wo free asase ano kwesi asase ano no hwanya me bia empeno no na entie no na ema weni inhu no mobo nanso ema no nya wo mobo na emfa no inhinta na kum na kuno wonsa na eni na osun wonsa na eni kan enso ne so say wuri kuno na enu ahwe no oman ni nyina ensa nesi na bo manewu efri say wo hwehwe atwetwe wo efri Erade wo Nyankopon a oji wo Misraim asase so free nkofie no ho fasi wa mami into all the akara na wo so wo fia na wakan asoso Deuteronomy 13 6 to 16 odofo ena ye nua no akan amayan odo se wo hia abra na moja no Yesu moja no emehwe nwu no o se wo nua bi unaba the only free Maame baako papa baako so your step so your ding eba be catch yourself ba ne yankoso Ammonite for busu your friend Molek Astaroth your friend Kimoshi ya emfani nsie wo na ye de di kan se wo be fa bo na wasisa ni pakro no saa onua na bo ne kuno esan se obomodin se obeyiwu afri wo Nyankopon a oyiwu free he Israel Mizrim edo ko boshe assassin so ye den kusa nipa no efri ho eno ye ebra na Yesu moja no emehwe ngu ya na Nyankopon ete atemu odwa na uye bibia uye least mistake obeyiwu afri ho na the Eastern Justice eye adwuma na moja ne be hwiegu ye ntino woda na wada nyamiase ye da ye na nyamiase na ye na nyamiase ma Yesu Kristo moja eda swara ekasa na esre mobrohu ema adasa na nke ne de ekoso ewo nipa mamu emumu yedi a ekoso akyiwade a eboman a ekoso na eja ne ba akoda the stepchild akoda na wona yes new yam aba by the fufra ba na yefufuto de gu asase so asase ya enyi odofo uti encheche bi se obi abegna media bi so na ochira o se asase no enum na afri ba nti ono na sum na sa nipa kro any first na o se nka atamabo na uku sa nipa esan se nipa no eyi wakoma afri Nyankopon obo sa niema ni nyina eye nyame anwene ade a ono Awurade eyeye na wona wona kuma mu esum ene wo mu omo ye ayiraba na wonka nyame enwan ho no na otwetwe nyame ma afri ade a ehye nyame enuonyam ekọ ade a ehye nyame abufu entino minumie no samre ya moja na be ehwiegu de ye ntam abo emfa mo na nyame bo minumie no kokọ se twonhu free sankrofo no emfo mu nsie emane nya wokukuo mu adamfo a ono na bibini a wobekwa ku susu wasuma semache no abra onim se sani pakon oni nyame mu adwene hallelujah
Ose maye ni wona wote sum no entwi nkonua kro. Enu nti no se nipa ne nyame mu adwene bi ede ma na de biara yankobo empire na that time na kobo empire na ode ne nkomoba ode ne hawe beto so a hu se saa nipa no oya ye bosom ama otun afri nyame do ho otun afri nyame mamu otun afri nyame ade eye Kristo mu enhyehyeye ho e wo se saa onua kro no utimi twe ho afri ne ho esan se o ma wonye de so nyame ani oyi afri nyame do ho ene nyame ne ye kasa osise ohun ade ye Akyiwade Ebo Oman a ese ye nipa aduana abaye nyame asori dan enya physical temple bibiem ye be kasa afa physical temple ho ya kasa afa nipa aduana ho at the same time afen so ye pese ye nti asem ya na Yesu ken ye ti ase from abakosem ye na aba etwem before ye be wo Yesu ni kra Yesu time no so de na esi wo ho eni se owu no okonso a no okọ agya ne nkyɛn so a de na ebeba Kristofo so a Yesu ka ni na boma na ode saa akokoboi enti mempese wa dwene be free de se de Yesu ka asem ne sifa no se be ya ubenya ntiase bebre ewo Awurade asem mesre obi bia onyame mu se mute mic no na ye recordings se be ya and distracted de ye no nyame enhyira eniti menu mienu otwenya dwen agina enema eye Akyiwade ema ono Awurade a akoso ebre bi etwem ewo won abakosem ene de ebekoso de early Christians no Christopher edikan no de na ebeto won at that time ene yenso de ebesi hallelujah it all combine the past then time no the present year ene the future de ebeba na ma wunya me banso wani adaho e wasa akwanso inshirampacho bi Deuteronomy 17 verse 2 to 5 na ye bobo quotation is so no na wo chiro to ho se be ya ebeboa nyame empese menu mienu ye beyira na ye beye eniema nso a eye Akyiwade e wo nanim na enso be ye se wo sum no Awurade isu na onimu ene eniema bebre Akyiwade eniema bebre eniye eni abrabo eni nhihye bebre na ekoso nyame supposed to be nyame in sorry mu a ye Akyiwade ntino ama won ayeye eni won ade ye nyina eye dededede eye noise keke ene wo nyame aso nyame onhu saa de ye ni nyina na menu mienu se be ma ye ni aba ye ho so na ye be ma ye ni so ada ho a eke free samre ko no ye be twe ye ho ye be dwane esan se okache se de owo bi pone so mensa ne mafom so ohun saa Akyiwade na insane mafom hu ba bia wadru bia no ko so ana fru ko wanim se wa mo hu no kran so a ne o so otwe free hu no pe intam ne free saa de yenim na emwa esan se wo ne won na atwe nkonia kra ya de mun na begina saa insenya ba ko no so ne oboa ema ade kro ne ko so ne wodi wa fore ene wa ye de eboa ema saa agenda anasetimupo a na enso Awurade ko so no Awurade de mun na begina saa kruwa ba ko ni saa skill ne so Deuteronomy 17 2 to 5 yen hwe Akyiwade afufro so a na Awurade eka ho ni nyina ekasa about saa Akyiwade a Ebo Oman okay funny she ana o joy an ho watem ana adeboni bia ema for there ema Awurade Onyankopon efri se eye Awurade Onyankopon Akyiwade so ohunu wo mu unkro a Awurade Onyankopon dere ma wo no biare mu oberima ana obebi a oyode enye Awurade Onyankopon eni so bu apam so Pastor kai tereneka ho 3 to 5 okay na okokosum enyame foforo sori won ana oria ana asrane ana osoro asafo a mabra numu biara na wakachre wo na wati a ene epemu yie na se wuhunu se eye nokre na asem no wom se wajo sa Akyiwade yi wo Israel ene fa oberima ana oba a wedi sa asemoni free edi ukro apono ho oberima o oba o nese wonabo ma wonwu amen hallelujah enti no say ye hwe we ya say o hwe say Israel mi gusu kasa na be 2 Kings chapter 23 verse 13
de eno no ebetwa to na de aka no obi akọ ne fia na wakan orofo wo hye Deuteronomy 17:2-5 ya o se wona wo ode wonani esum abosom wo som nyame foforo na okoto awia ene de bebusumi na ohye osoro ene niema ewo ho se eno ne wo nyankopon no saa niema ne nyina wo a wo bedi saa nkrofo na chi wo beji de wo ye na mpo edi na wasoso wo nso no e wo se ye do ba kro no eja ho anase na chi wo ne ye kun hallelujah ene ntino se onua bia osom kramo which the awesome no wo ala no enye nyankopon na ye som no se de bi omo ka kire ye no esa se wo pagya wanani ehye epue east awia ukan Ezekiel 8:16 so eka wo ho ase se wakoto awia wo bo mu ase na wakoto ye de be ehye awia no omo koto omo de awia no aye wo nyankopon wo de bosumi aye wo nyankopon na osum the moon goddess and the sun god sa ade ye ni nyina ye de eye chiwade enti won sum na wo eye chiwade e wo nyame anim na sa atemu odwananim sa scriptures ya ya bosu ene bebua wonaten enti wo nua bi a wo sa asum ni mu wo adamfo bi a wo sa asum mu a go to scriptures ne kire na kire ni mu se won butu a wo butu ede won mama ehwe fom na wo de wonani kire sa epuye ho no wo sum awia no na sa de ni nyina ye nyame nsa no nyum a ono awrade na aye na ompese ne babi ebesom sa de ye no asofo bi arehosem wasa oso wasakra na watwe akra man ya fedi osi oto honhum be ka chense onko kremu adenti a wona wosom ade papa no te odi wo mama ebutu fom odofo wo mama wodi ebutu fom no sa akoma ni mu eye nwono akoma no entimi fa bone nche wunia ye obibi na pese otwa ne nsa twene because wo be wia wade a na wo mama na odi butu fom no na enka hwenkire rade osin kotodwe nyina be koto no enti wo kotodwe na ekoto erade no e wo se onyanti ase se ono na obo ono na ade nyina won enu nti na wo kotodwe ede ekoto no enu nti wo koto ade a wonim awia ene bosome nyankopon enyame eye nyame nketwa eye ade a nyame ede nyankopon kese no na ne nsa ede ayewo enu nti sangofo ni nyina na wo se wo munya santi ase ne se ne oye no eye nyame achiwade na achiwade bi ebo man no enwura nyame ahenim hallelujah enwura nyame nta unya time so no aka Deuteronomy 18:9-12 Deuteronomy 18:9-12 and Deuteronomy 27:15 Deuteronomy 27:15 and Deuteronomy 32:16 Deuteronomy 32:16 and over 1 Kings chapter 11:7 1 Kings chapter 11:7 and also ka Solomon odi ma dudu achi na oko sisi miamia horo ema demonic ya ye friend Kimosh ye Moab fo abosom ene Molek ene so ye Ammonite fo abosom anase enyame na obi biara wakọ Satanism anase abonsam sum biemu no ebehu edin Molek ene Kimosh ene Astaroth say omo ye demonic entities ewo Satanic kingdom no omo ye demonic entities ewo Satanic kingdom nim eninti menu mienu say obeka say o say me de mensum Kimosh me de mensum Molek mensum Astaroth but ebinum emma aye Kimosh esa say ne bantu oso na time o de bompai ne manti ontimi enkan Bible ebinum kununum ebinum yirenum aye omo Molek aye omo Astaroth ade biara eba woni unyankopon entem no abeye bosoma ma abeye de wosom no ebinum fa nipa bi asem eja nyame asem ebi di wona asofo ensem ni esen de yatro eniti sofo na preach awie no yakasa awie no onko check se ye okan no saa ampa na yatra oni awrade nkotetem busa se de nipa yi ken saa nete ana se saa nipa no de no esom busin de wonyame asem no a saa nipa no abaye Astaroth ama abaye achiwade ne wo ye no wo sum nipa wo sum ma wo sum wukun wo sum wo yire eye achiwade
Adie bia eba woni u Kristo no som no akwantuo no anase unyame som no na abeya abosomde ye abeya akyiwade. Hallelujah. Patro kan enoma ye 2 Kings 23:13. I say, na from near Iowa, Jerusalem, enim, Iowa, or say a before Nifaso, Israel, Hini Solomon, Sima, Sidon for Astoret, Akyiwade ne Moab for Chemos, Akyiwade ne Ammon, and Mah Milcom, Atantaniano, or Hini Gumufi. Amen. Hallelujah. All right, me go so kasana patro be 1 John chapter 2 verse 18 to 19. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Or for inti the kind say no and the person can our Old Testament in unya brain so no kan Daniel chapter 9 and Daniel chapter 11. Ni nyina ekasa fa akyiwade ene eniema abosomde a eye e break nyankopon apam ebu nyame apam a one ne mawo animtia say apam a say ye bresu ye beka say awrade ne yakwa apam foforo na o se de obi nkire ne yonko se hu na awrade say so oba betena ye mu enye se apam daka bi ne bekwa ko so ye bekwa ko som adekro no enye se ye beko hia dan kese bi ne yakase ho nko na nyameti na emom ba bi a wo bia no wo behu se nyame one wo kasa eninti ne so obi be breaki sa apam na je se umma wo ho kwan ema wo nkonko na otum no enye adwuma untie nyame ne ne a untie nse untie nyame asem na wonfa nyame asem so ye de enye adwuma uni bre ema nyame asem esan se wadwuma abeye unyame wo bot 1 to 2 job ne 3 job sika abeye unyame Solomon de ono osisi se miamia ema Ashtaroth principality e fen Ashtaroth any Kimosh any Milcom onso de na abeye nyame ama de na abeye akyiwade eboman a unipedie ya eye nyame aso dan ema nyame ani onyam ennedi ewo mu ene na yenhye ne yensisa so ma de owo so no nkoso nyina soro ho mo onsane mafom de owo kro na agya no mo makro ni inside ma de ene oba revelation so ma de etene ne nkoso ye de entene ma de entene no enkosora ma entene yewo ebre bia anase yedru bre bia de ewo se ye nokre no ewo se ye koso aka se eye nokre ye han no ewo se ye koso aka se de eye han na de emwa nyame ma no so no ewo se ye dwane free ho untimi ntina mu endiscase untimi ntina mu hwese wu betimi adane na ma na yeye because ade a wahyehyɛ ato no wahyehyɛ ato ho enipa ma bekoso ayaso de niema na wo a wabehu nokre ne de o hwe wo se ubedwane afiri saa ade ye nim ubedwane afiri saa kuo na woye eniema eye nyame akyiwade no esanse se wantimi amfiri mu a woni won nyina abeye honam ba ko woni won nyina na abeye adwene ba ko woni won nyina na atwi nkonnua kro no ewa awrade anim me patcho ye hwe 1 John 2:18 to 19 na ye mfa be link from the na esi at that time ebesi ye nso ye bre the na Jesus special kire. Okay, I'll say, and my friend Kuma, I don't idea training. Na said the matters to Antichrist no rebano. Sana say Antichrist be brave abba. And I did who said don't idea training. We free and one a coy dear. Nas one kaya ho. Nasa wa kaya ho. And kawane yent na ho. Na a yes sana what that is when you na and kaya. Amen. Amen. Orofo sa ade ya yakan sisia no o se empo ya bresu no Antichrist no de o hodada o ye wonwuma na wa ye won se woka ye ho nanso no on kan ye ho from beginning because ko mo kan ye ho a ko mba ye de o mo betena o mo ye betena ma o mo kan ye ho from beginning nti no eno nti na de o mo ntimi ante na o mo ye enne de ne ye hu e wo nyame fie be bia ye frɛ no nyame fie de na ekoso ne ye be na ekoso abrabo be na ekoso nipa nhyehyɛ ye de ben ene ye de asi nyankopɔn asɛm anemu a nipa esom nipa nhyehyɛ ye asɔre nkyerɛkyerɛ dan nyame nkyerɛkyerɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ e wo se ye hu se antichrist antichristo ne etan Kristo ne echiri nyame asɛm ne empe nyame asɛm de ye akyiwade ema awrade a ekoso ewo nyame fie na fei
masadwe no wo ho a na yenhwe bibi from abakosem no emesi de ne de ekosom na yenyanti ase ni ye before Yesu Christo and I said Yesu Christo and no beka say no na enipa bi asoretia Israel dada obema ba ko a wo kan church history a wo beti ne wasem ne yefre no Antiochus or ye Greek ni a authority a Israel for no and I said Jew for no na okọ so mo temple no and I said sorry dining na okọ wie goodie and I said japade a na ewo nyame fie ho no na ohyehe bi na fe odi Greek bosom a ye friend Zeus ekosi wo say eno na Jew for no de ensom eniti odi ade a na ye nyame akyiwade ekosi nyame kronkron bia ono ni nipa ofi ase ye saa ade no odi Zeus bosom ena osako sacrifice anasa okokum preko ewo saa bosom no eso ewo nyankopon fie ewo Jerusalem na ohye is Jew for no odi bi kotonku asum otonton bi ye omu slaves ena okunkum bi na emu kakra ebi so etimi sore ena omu tu ni guye ekun no se na baya na odi aba Jew for no abehye Jew for no at that time eno no fast forward eba time a Yesu Christo so oba ya na eno so still na no omu persecute wona na ope no kre a Yesu Christo beda ni na di kire on wona na wa kare nyamesompa wo wona ni opopo wani kire nyamesompa nanso emu ahode ni mutumi de wapo na wonfie no abosom de ena na oye na eno na Yesu be kono na obo Israel for no obo ne ma no kokko ana say ne disciples no kokko a eye kokko bo ma me ni umie no say empo mi koye no echi no Yesu na ekasa no mi kro me kono echi no se muhu akyiwade ebo man se eno no Lucas empire aduonu baako imudu ebesi aduanan ho aduonu nan ho no inshira bie ho maye kai free 20 besi 24 no Luke no na kan ye pa de na Yesu pese wo kire na Yesu Kristo a oye oguanhofo papa no na obo ne makoko se mede no kura abremu yi ayifo be sori etiamo amaya horo ebeba be sori ato ahye Jerusalem so biem na titru mu a ma be gimie di no omo besa de akyiwade ebo man na de asa be hye se monsom sa abosode e no ni Rome for no Roman Empire ekoto hye Israel for no so ekoko edi won abosom ekosisi temples a ene adani Catholicism omo friend Saint Michael, Saint James, Saint Peter, Saint Mary ene de akika ho a ene omasuma besi samre omo ni the oldest religion orofo unua bi kobi wo maami bi kobi wo papa bi kobi wo so bo mpa ya no eden ma no esan se eya abosumsum complete na de ye abosumsum bi ya so eya akyiwade ewo nyame anim enwura nyame ahenni anim de biarada te wo se me no mienu ye hu wona wo saa esum nim na wo da soare ekoto sori saint wo bo mpa ye fa nipa bi so a wo di ayam hyehye bo mpa ye ma wo na wo ka dwen sakira nso ho asem kire wo te Yesu Kristo oba na ade biara eye akyiwade bia no enwura na ahenni o enti eno na Yesu ebo nkoko se minkoye na chi no de beba musuni akyiwade no besa aba beba aba be juri Jerusalem aba be go asori dan ho fi na no mu hu a munwane eno no ka physical dwane so mu be dwane esan se na opese obo asori ne ho ban na ompese ba be tori won nyina ase na nokure na ye de ye nya wo mo be kare nokure no akọ ba bia wo se ekọ se na wadi karaka se obesi na sori na hell upon kese ntimi nye de entwi mfaso hallelujah eninti at that time no na wo kire se de obi pone so no woti a mema fom ko so ara na to aso ko pe ba bi fufuro ko hye eninti u kan church history na abrante bi so omo Christian early Christians na woni nyano bebre dwane efri Jerusalem city no ekomiamia nkro ahoro so ba ko din di pella sebe ya ombe preserve Christosum papa no na Roman for no wona eka won ho no wodane Christosum no ani so edi idols abosom wo Zeus abosom ebesisisi ho
ebe friend Saint Michael Saint this enti ye hu ba bia sa ne ye ni na ye de efri afi wo manfa abosomsom ne keke ne ba yo sa de afahye ebe wura Kristosum but wona otimi dwane free eni de oda ebinum ebe protest free sa ade yen say no enye sa na Kristo no obekire Orofo say ye share the four gospels na ehin na Yesu ka say enti aya ebre bi bedru muba ya afahye akai da ye wo me but enne no Pentecostals any charismatic afa eniema bia na eye Roman for adeye eya bosomsom complete eya bosomsem complete eni fapim bia wo Kristosum eni fapim bia wo Kristo nkyerɛkyerɛ mu Christmas eni Bible Easter eni Bible edi Easter no free Easter eya bosom din woko India on be kyerɛ wo ba bia Easter oti sa bosom no temple Easter Christopher adano Pentecostals ni charismatic adano Easter say omudi Easter omudi ni nyina afri abosom diem ni nyina efri abosom diem enti enne o kyerɛ no kore no say ade biara enya Yesu Kristo na institute ye ade a Yesu gya no say anadwo a ye bechi Yesu no ofa pa no obubuye o say munye we mfa ka me awrade didi na Yesu ti gya ye Lord Supper say munye we na mfa ka mi wuo let me sorry say my best sacrifice be amadasa timu ebre bia mo beye bia enti ni papa mu pa dia na o say agidifo de bia ye sorry a ye Lord Supper ye de ka Yesu wuo na de bia dan so ye nka ye duma say ye sorry na ye go kan kire wona wo yira say obarima bi de ne kra wabebo afori bia to ho enti say awo bremu na say afina ko na wie ye say ye ka Yesu na woda eno de eye propaganda eye nipa bia omo ase omo afo omo anwadwene afakwa mi so ma nipa bia wonye wadwene se obeye de obehwehwe no kure no ewo nyame asemu ama wo na wakohia se ye Easter convention ye Christmas convention all in the name say ye be ka Yesu ho asem de bia da ye da e wo se ka Yesu ho asem na so na wo be console bi no na a whole month ye series of teachings bi e fa dia on how to build a business kwa be fa so adidwa nyame Yesu fie wo se samne ka de bia na ye cheche Yesu ho asem ye tro how be finances 101 na busumi whole busumi na nipa on tin kwa December kokora se wo hu Akyiwade Ebo Oman Akyiwade nse ye di eniema bi nyame anim no eye abosom de ye abesi nyame som anem abesi Kristo nkyerɛkyerɛ anem adane bosom amaye ene asori aye business purely business ubekoni decorate wo fe ade programs ni bibia ya organize mo beto nyom 3 minutes nyom 3 for 5 minutes ya tese ya hwehwe bibia fefenti bibia kwa no wano na nipa na preach 20 minutes no wie hrim 1 hour no mo se no ubusan se ede na ati church was good wantin kwa December kokora no akotena na bra bodadem no onom nsa no onom cigarette no odi nkonkonsa na bitterness shenimu unforgiveness shenimu tese eniema Akyiwade Ebo Oman na aye nyame ntamadan ye nipadua ne mumma na osise unhu saade ye no na eho na wosom adwane eno na Yesu ka ho ase no se unhu se ba bia wote som no wotena wo som no sandiye na ekoso ye preach Christ ya di eniema bi ya hye eniema bi programs ema wuhu nyame anu nyama o se ma de obeti no onwane esense e wo se ne eye kronkron de ho te no ya preserve ya bohon ban enti won twen se Awurade megina no ga je se me nyame amaba ba bia wote no emwa enti tu free ho o se wuhu se Akyiwade eniema Easter convention, Christmas convention, and at the end of the day, no qua, and for 1,000 bra, for 2,000 bra. Yeah, she is so when you panabra boom. And so you bedia for the back here. Not ya dia kototo, or ya kosisi, or modern offices. Any buildings are yes, ban net ye bedregu, nina bed nanny, saying kutono. Na akregu, I sorry them now or yira.
uhu akyiwade ebo man a dwane je okrankwa ene one ya kasa bebre uhu eniema emfra Kristo so papa se Roman fo no ebeto asem se munwane mfiri kuro ne so nkope kuro foforo so nhye munwane tina osuma aba time fo no wana wode wo mabe excuses na osu the weather condition na this is eye ne mabo ema wona at that time no want me make decisions ema won at that time rofo ade biara eba woni sound doctrine se wuti nyame asem a ema bibi sisan wo abrabom ema wutina nyame mu ye ema wo hunhu mu nyine koso no e wo se udwane free ho we nya fe ne yebe debate o yebe bobo se oh minwane ana minwane mentremu ana se na mentremu amede erade si dwane ma de owo eyine so no ontena wa mo mafo nyesa se woni wonyina etwi nkonya akro no wo be dum nyame dwane ewo mu no ehwobo bi ewo mu bia no kakra be ho anse fun na afiri o chiwade bia ebo man bia isra kan the last one na ye fancy ya Luke chapter 21 verse 6. No de machema wi enti kan 21 basi 25 ne famra wi. Matthew 24 no kan 21 basi 25 no na ye famra wi. Erade ama yate ase se abra wo bie ye. Ama yate ase se ode ne honhom de ahye yemu. Na awieye brei antichrist honhom se de ye kan no se aye de wo hompo dada wo free yemu nanso no okare nyame sompa emu ayi de adom ne de wapo de ye nkyerɛkyerɛ pa na de nipa ekwa adwen sakyerɛ mu ma otena nyame wo honhom eno no krem wapo enti se wo hu sa akyiwade na mu hu se awieye na abe dwane kobia ebeboa entina doti protonym entina and say oh mantena ha me ni ba bia ko mantena ha me wu a obi ansie mi mantena ha odofo ma wo kra nkwaje enwuhia esan se ene abosomde ye ene de eye chiwade no ayamma ewo nyame fie nipa do eno so esen nokre babusa se he na wo pese wo kra no ekotena se ofiri asase so a da mani hunu krom anase ewo Yesu Kristo na se da niji kan 21 basi 25 ne famra wi O say neno na ahuyehia kese a efiri ase fiti ase de besi na ebi mada na so ebi remada beba na se wenhwa enane so a enkaware nye ohonam biara na so wona weyi woninti wobetwa enane so enana so obi ka se hwe Kristo no wo ha anasa wo ha a munyini na Kristo atrofo ne edifo atrofo besore na wobeye senchwene akese nya awade na se betimi a enka obedada wona weji wonpo hwema kama twemo dada enti so waka twemo se no 25 ho na ye Yesu se hwema ka kire mo dada orofo Yesu se waka ene waka no kure na kire dada Kristo atrofo wono obeka to say wo bada be wo no ye status ye hu Kristo na agida hen o kare woni kire nyame so mpa so mu ahode no wapo wadane wabutu Kristo som nani wa fa Yesu asem no eso wadane ni Kristo mu atrofo wodi Yesu Kristo adwura wo ho bibia ye decorated bibia looking beautiful ka to say de efe de ye papa ene na Yesu si ya nwene ho nanso honkunkun to mi na ho de editetefo ne na wapo ena bibia ye bukulon ene masalo odofo osi hwe aka kire dada osi hwe ma wani na ho osi hwe twe wo ho osi hwe dwane free wo mu okay Yohani asempa ne Yohani asempa no John 1 John hona osi se wo bie wo dan mu poma wona odi sa ankyerɛkyerɛ bɔne no o tani Kristo omo ya anti-Kristo ema omo be wura wo fie mpo a uni won nyina atwi nkonua kro uni won nyina begina nsenya ba ko so adentia na uni won nyina begina ayi ba ko so se we bie wo dan mu ayede ama won wo so so nkyerɛkyerɛ bɔne so sa na awrade hu
usu so nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bɔne nkyerɛkyerɛ a ɛde nipa ɛkɔ ɔsɛyɛ mu sɛ wote saa de yɛ no wote saa kuo no mu a ɛkyɛ sɛ deɛ woyɛ wofoa so nti no ahonya wadie bi a wo bia wo de foa bɔne so saa na Awurade hu Akyiwade3 Ebo Oman ɔse sɛ dan wantwa so a onnya kra ba kokora nanso yenti ene ya ye hu nokure nti ya ye bedwane ama nokure nti ya se ye twa ye minimpo a ye betra wa ye na se ye bekuta ye mudie mu kosi ye nguda mu nti no ena no obetwa so nyesa de onya okra ba kokora o se ne ye beyi mama ahohianya kese Yesu asa kan biem odofo ahohianya be na onam ota ye be na onam o se wo hira Awurade se me so wabu mi bi se mi nam ahohianya mu me so udi mi aka saa elect no wona waji won awieye bre o se wo hira Awurade na fe wo hira Awurade se omoa na nkatimi gina ma no kosi ewe o se because we di kan kire se na wona wo be gina akosi ewe wona obeye dey obema wo enkunim abotire Awurade on hira ye na omoa ye na omma ye yekodro honhom na yenyina ma no kure no ba bibia ye beko bia no e be ka se no kure ni na ye ne no kure no so e na be nante amen. Amen. Bia ye kan bibi na wante ase a obetimi obisa bia ye kan bibi wante ase up to 25 no bia na wo so wo kan no Awurade e ma wontra ntrase bi obetimi e de aka ho na 1 minute bi na ya bompai bia wanga sa wo kan no Awurade won konkon so bie wadwenem ewo wo bibi ho a particular verse bi ho obetimi e de aka ho na ya bompai enyina yesua bibi afrim. Silence means concern. And I say your questions we into me, Misa. I had you sooner bibia. Busa, now on conclude was here. Yes, I'm sure we are always on the platform. Wait me ask any maybe an offer any pebi or any so. Wait me ask any question. What's happening? So you better answer. Amen. Amen. Praise the Lord. California. Yes, no. No, me has a for no money ya. And me kiss so sumo emfa. Na me pese me jaya. E kwa beso e na me fa so. The auntie ma me kasa ask a question emu na ho. And say, "Masa for me woman no. Nyame afa no so bom kokko abo mo ensisa." And you know, na say na Awurade de to makoma so say me ntra asase ni no. Na omo ba me si ha na me nko. Omo ba me si ha, omo ba ye no. E no omo pesa me say, "I don't know mu mi ache." My spend ache wo mo. But as me ntimi mo answer ni ye pass me jai. And I miss where the man patch any deal. Where the car of woman, I'm a minute, a cousin, the omobe de my message, ama woman. Amen. Amen. Say na who started say o kasa na wa mute hu ntino wa sem no be see middle of ade bia na wo kan. Anyways, but I submitted the all kind year. Say Awurade won kokon na wo kasa say free mu a. You don't challenge the spirit of God. And they say first na me want me former church na Satan na nyame nka say me free 2015 mo na me hwe ne ye bi ne na me free mu me tena afia be 3 months na Awurade ka chen say go back. It's not time yet. It's not time yet. Assignment am dey ma won go back. And you know I had to obey nyame and I me call back. But brand we do no and Awurade say get out. Na koye dia me dey ayede ahya wonsa. In amaba kon eba so many and you know officially no say wonyina ye nyame mu nua ebi amane but oda so ye nyame ma wona nyame beji won no ebre ni dura obeji wo na
me draw me official letter. Me bo me letter kama. Say me da obia se e wodo a omo ayi a kire me a besi sabre no na Ewrade ama me dwumadie foforo se me kodima no eninti no se omo enhu me e wo ho se de na kanene me bana na me di nyame mu dwumadie foforo e wo outside ti me di nyame de omo nyina nti time to time so bresem no me ba be visit any ade na me hand it over edima the presiding baby a me kwa asore nti since then no e bia occasions be mu ye bibia metimi kọ ekosra any ade nti no obi no so amofra me busa se de me hositi me ni obi any problem adwi mu so eye fine e wo bibia ho patcho what ase me patcha nti erade wonkoko na no akasa no be ma kwan a wo be draft bibi kama na odi ama panyin no wo no na o mama tia say bibi ni a you come you visit what I say na di nyame kire wo say no na wadi so sa na boa amen amen yes so obi any question bi mu a ene e be bompae oh na mami ba ko busa question and I say mami Rose the besim one na busa question okay. If I told me the question, no crab yet. You know the one missing can back about say about me say if you are near enough for funny because I boss mama because Diana oh I bet you are near the full now no man a coba. What's our true woman? What true home if you woman chain. And I said, "Be our Becca said, be I made on SethEkow. Now, if you're munty, now still now, one woman a copper, and yet that is I'm saying to Diana, the same question, ma'am. And I'm just say, if you are now, a man said, yeah, I want to so far down to be sir, now will be and over bell pan. What catch me say, if you are, we won here at this day, and you try me. The name is she say we are in your cry. Now after they were question when you say I told you all the people some teacher I said you see can we are paying for. Now or patches or crowd will go away because remember the almost anywhere. It won't yes I'm making our way. Since then no friend now will fact. Friend now I said on few cry and also so star na obesi no na obesi Ube jai frɛ na wabɔ mpa ya ama no ko sisa nyame beba na ni aba no ho so you can't force a relationship won't mean for before na yasem kan ye bibi kakra you can't force a relationship se onipa no emfrɛ wa anase wo frɛ no o mbia wa eno nje se koso frɛ ya because Jesus si frɛ no it's not biblical and it's not scriptural. What I say, do not be equally yoked with unbelievers, no. And interested tiny pakro, but some relationships are unhealthy for your spiritual growth. What I say, you're unhealthy for your spiritual growth. And you know, and you're thinking trying say, and one said nipano no who assembian shewu. Me pacho what I say, and funny pano who be biara the show mu yaudie unforgiveness, and you may be an show mu. Would they want to be a fire when nipano? Eze mi nipa ba ko me ni free New York me ni odimi to group bi mu de djuma opese me di no na me nya time nye wa block me obi bia mu me bom pa ye ma no me sere mo bro hu ma no be no nte se me nkoku me hu because on kasa me hu but what you say because bibi ba ni mu so obese o ye ma no obese like no na so obush no goku ni ura that is unhealthy. What I say, you give people, it has to be a freedom of relationship, like a free, you give people room to grow, room to repent, room to change. Intinipano, o friend na friend, no te say no maya burden. Ube bomb pie, say udo nipana, ube bomb pie man. Eradia where you where the action me. Eradia we be ma kuma mama hu no kreno. Mr. Fansaka asumesi. Anaju bi abom pie man. Anope bi abom pie man.
So oye nyame ba Awurade beje no. Oti wa no afra back. But what you say? This shouldn't be a year be headache amount. Eba be headache say madam for ya mfrem nti nyem be wu ene me be kobo sendent because my course no sintidua. Se wo wan kan kire na e bia no wonyu obi a ma na kan kire. Atemu do na nim nyame be reference ne se wo kai se me ma wadamfo we kan say kire wo na we ignore. Oni anu ye e wo nyame nti waka no kure kan ya no kure kan e ma ho be nti no waka na se enu nti on kasa ho bi mu a Yesu na adi na chi no kura ya de ye ne sa mbacho wati ase Yesu na adi na chi no oka no kura ma asofofo ya papa na ni so a bobo dufu na ya buza no tre shenkom wo ye di fo hwan na bo oka ne nti no on fra wa ja ne life man na bom pa ye man ko so ara di man mfa ne ho hwe nhyɛ omu ko so ara ye de ne di man se Awurade nye de enna ne ho adi nkyere no next time abete ne nka no ene ne nka adwen sachira ho asem me nka na appearance ho asem ene ne nka adwen sachira ho asem what I say ene ne nka Yesu Kristo do a ode do no odi a single line Yesu do the word Yesu do no juma dia won kokoro ede ye no binim krofo bi testimony a di omote ya ne say Jesus loves you na won kokoro e ma ne repeat wo madwene mu saa na omko hwehwe Yesu e kira kwan asire ne say omo hwehwe asoro bi ko hwehwe hu Yesu no oye a obi ka kire ne say odon. It is sometimes it's just a single word from the Bible a be ka kire nipa no na de aka no kokoro ye na dwuma pa jo what you say Pacho Matias, I'm question back also, I mean, a time chapter, but now my church, and let me say, you say, Deuteronomy who say, my Matthew. Now, can say Jesus Christ say, yeah, a bunny say, yeah, yen na a town for, and now be sir. Anyway, Luke 21. Luke 20, okay. 21, 10 to 24. Okay. Okay, you know, my friends are some to say. Maybe one day, any day. I quite say, and yes, they are come to be near, but I always in the gun. Now, I quite say, my sorry, how much in a me one pay. Now, me who said, me don't actually, I say, and you but no, this a shadow at all. Now, shadow at all, now, my friends say, I did, yes, and I'm only say, a bay will be one my hat. Sana me to me mono. Now as a child of God, and I don't say ya me kwenti pa no straight in cassette. Say ni say na say no e yo hu masem. Na ma unko ne hosa na mfanto kwedi anase dia. Enye ye ni honam ni moja na enya.